Ka Ripoy District kadang ay piteng bensaki ke Jingjia Aksident pakaka ha ke Surok National Highway 6. Haba Kawei ke Jingjia Aksident kelaja ne ke si ke por kendabi Jimin Step. Kawei ke kali Mahindra Bolero ke berdiri registration number AS0 EH-R0 San R. Keblakit ya Kawei ke riu kentai kelakela hajan sok bhala ke bahap apa ke Umsning Police Station. Kibriu ke belai I kelakam bakate ke kali kelak penher Stet haduk bakamla te lakam show bala suba bakade na ke Jingjia Kawei. Kipulit ke Umsning kilapoi marmar sya ketiga jaka bat kilapen kit ya ketiga kali sya police station ban pelong ke Jingtokin. Terus berdaya, terus saya kering balik. Kalau kita kawan sudah klik.